Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ 10 үг болон 10 өгүүлбэрийн part 1 хичээлийг бэлдэж ирлээ. Та бүхэн маань дуустал нь сонсоорой. Ойгул нүүр царай. Сон ин насанд хүрсэн хүн. Аги хүүхэд. Югшил угаалгын өрөө. Чимдэ ор. Мигжу шар ариг. Мом би. Сонён эрэгтэй хүүхэд. Касан цээж. Күрм үйл. 그 사람의 얼굴이 정말 예뻐요. 그 사람의 얼굴이 정말 예뻐요. Тэр хүний нүүр царай үнэхээр хөөрхөн байна. 이 영화는 성인만 볼 수 있어요. 이 영화는 성인만 볼 수 있어요. Энэ киног зөвхөн насанд хүрсэн хүмүүс л үзэж болно. 아기가 웃을 때 너무 귀여워요. 아기가 웃을 때 너무 귀여워요. 얘랑 이니хэд маш их хөөрдөм харагддаг. 욕실에 수건이 없어요. 욕실에 수건이 없어요. угаалгын өрөөнд алчуур алга. 저는 매일 밤 10시에 침대에 누워요. 저는 매일 밤 10시에 침대에 누워요. Би өдөр бүр шөнийн 10 цагт орон дээрээ хэвтдэг. 친구들과 맥주를 마셨어요. Би найзуудтайгаа шар ариг уусан. 운동을 하면 몸이 건강해져요. дасгал хийвэл бие эрүүл болдог. 그 소녀는 책 읽기를 좋아해요. Тэр эрэгтэй хүүхэд ном унших дуртай. 갑자기 가슴이 아팠어요. гэнэт цээж өглөө. 하늘에 구름이 가득해요. тэнгэрт үйлс дүүрэн байна. Лайк болон subscribe дараарай.